Shubor nakaslem jong unong san Hima. Uba Brightstarwell Mawïong MLA ka VPP. Ulong ba Jingkynnoh no Doktor ki Singkon MP Lok Sabha. Jingkynnoh ka David ni ka Sorkar jila namar ka bu tang Uwei Doktor Mawïong Community Health Center. Habekran mat uba Bright lepen pal ba ka Sorkar ka bu tang Uwei Doktor kat ka kerdan CHC. Kani ka bu jing Doktor bandon marway hapo arpusaw kenta hagasngi. Namar kum ubriyo umla ban syongsa haka jaka sumar. Ulapan pau bu updang ya kajing toket tang ba hab ban toket baro ki jaka sumar ki bombyang doktoru. Uliat hu bakat kum kajing yo jing tip. U doktor riki ula klat lupa habalawan ra Sharobert Hospital Shillong. Kabalaja haka khat khnai tarik menta ubnai. Pi habidi bat ka ki health center hapo ka Mawai constituency baru gue. Namar kum ka parti hi ngadu ka election campaign ke ka ba kamat ka ba ni ra supan ba ka education boleh putih bat ka health ni ka kot kia. Dan kalian kan aku mu MLA jong Mawai constituency antara ngadi bandingkong do hadin ka election kum balai manai Alik banyak kendu i kong amperin hatu ko i health minister ban ong i ba mo ya yin yalik nga ban inspect i health centers baru apa mulai bantim ke i Jingkynnoh ber ke i ba nakalian Sorkar ya segala bande bantim ba ke health centers apa mulai baru ko te ngalalek hatu kipo Henry Kashimpor yang itu ipi haji sha la fix license ke dia bagi i health minister tu ko dari ada last moment he missed to my di health minister mo teng teng kam tiba kerki ko mi ban cancel baru license hakasin ka bakadu ngaliat nu na phat no da kishti na phat da kishti haka bakata kare haka ap sautrik ubnai Oktober arpo saw in jong jing phat ka jong ai kishti immediately tak ka tu kan tayo la fix ya gadiet ban nilai inspect ya baru ki health center sapo mo di ngiso ban aku beli kom amperin ila pediang ya kajing terwa ka jonga balik dan inspect tapi la lek bagi la lek baru ki health center kentup ya ka ni ka dispensary po nong lu hi ka bami itu ki issue sadian ka ba wat ka bai wa kan sio mo te nila lek hantu ban ala omi iru atu por habidi baga dispensary ban la nong kam bandon ya ka ya ke dispensary ke balong permanent mau di oldest dispensary Henry kampadon patna building ke balong permanent te ke jaka kampadon hatu hapo yo nong lobi ba kasnong lo depan ai ke NOC ten ring is not agini sing lai kendu yo health minister hadin Washington ba waila ai kendu habidi ba kene gamat bat na so bat ayu ru nomor ba kino punya snong lo klasim khia habidi ba kene kaliang te na kaliang ke jonga rong klasim khia bat nilai yo punya keren bat so tenat ba kani pat kala urlong masuk man ai komplain kong i kong anprin ibele shimkia ban penti kena baka kam tanya syakaman ban mentapan hila khot ya ka tender ban shna ya ka nika dispensary hapo mulai nang lu te kata di gajimi na kani gajing te hatu poru ila le hapo si hapo ka si hapo Mawïong te don sibun ki bangilam aman lagi health center du hapo mulai mo la kalong ka manpower ke Jingkynnoh juga doktor lani ki staff bat akibat bun ki benta tu commissioner and secretary jong ka health udan lang bat ki health officials baru ki dan lang ban ila ra esigun ki issue habidi bat ki jing dongkam bat ki Jingkynnoh habidi ki health center hapo mulai te kawini kita ka di Jingkynnoh jong ki doktor hagi sha ki ni si shwa ban sang ni ke budget yang kedua ya Uwei ni ki medical officer ibadan posting po mulai te ngayok smo ki pai ba ki knyum ndai tang ha ka wei ka PC lan tang ha po CC ndai ha jan baru ki health center po mulai ngayok ki Jingkynnoh ba ki doktor kindon kadon ka sien kadon ka capley ka ba ha po PhD mau sekam ndon doktor ha kini ki benai ki ada te din mata dau nakalian ka jonga man lah ai kedu i medical officer ngai keren beri te kajut ku jonga kalong ban ra na kawan ke session ban ra e kan kamat ke Jingkynnoh ajung ki doktor hapo ki health center sapo mulai te kasih isi lu gede we baba ki doktor sangti long ku badan tang
marway mo lesi la ni ong po si ni pi ong PhD na no te ka jikli ka ba mo ni hab man kli ka long ba yan ong Jingkynnoh namar nakaliang kajonga kum local representative jong Malay constituency ngala race ya kani nga Sorkar kani ka Jingkynnoh jong doktor but what nakaliang jong ki doktor su ani tu pi mo ki in charge jong ki PhD but apo CEC lu ki la pentit segi bor ba terong ya kani ka problem makata long bangin sukuno ya ki medical officers ya ki health officials teng long ihaban ti jeliu deh ya ti jeliu maron yang siong ipi ngaru di priwa mensuang maron hapo ka emergency service maron po fire emergency service mas tu ha bat kamla along ru ba no lada don tang Uwei doktor ba fin expect bon don 24/7 la kalong PC la kalong CC dan le ganung ka health center after all delivery wahab bandai wahab banwan umna ban song ha ka ju ka jaga te kata ka di ka bang kwa ban pensko ka ni por ko ta wi dei ban ka jinglong jingman jong ki health centers apo molai khantam le se kata ka di ka ju hiru chaki babun ki health centers apo ka jala pi naga buburom di MP BE Juni no ila sim kya lai ni amat nakalian ke jung iru antai i komno ba ila let ban jingo ban visit ye ki health centers ki babun hapo ke jala bat ban nap ye ke jinglong jingman ki kumtu kumakalong nakalian ke jung ila pun so Sorkar nakalian ke jung ngaru kum local representative ru ngalapin so ye ke jinglong jingman ki health centers hapo mulai di oh mo desi la ka Sorkar ka snap ni ki jing ong ki jongi la ka Sorkar ka snap ya ka jing ong ka jong i MPBA jini ha ti ko po mo desi la mon ba to some extent desi mo la mon ka jing ara ta di ka bang la nong ni po ka ta beri doktor ki lakhat nadu sini apa yang berobat hi ya kata desi tangki doktor si balaban batai ya kan umla ban batai ndai kat kum ka jing yo so ka jing ha to si ha ni poi po ka ro ba sali kadi kat kum jing to jing doktor hi pelong ba mo lawara i ka bot lakhat ba po ka halenti was brought that doktor po sisi mo to alang kum ong mane ong ba alang yarap ni ho ya kata ni le sing ni ma ban conclude dari le si ladaka si ka don ki doktor lada ki staff ki biang lada kumba ka di benong ki don dia kata le si to some extent le si ngak nong kan long ki jing ha ni cumi sarong pak ju doket pihon ni cumi doket pi kata ka di ka welcome move mo dei mo ban toket rei tang ka wei pan lada ban toket ya ki kam jong Sorkar pi mar ban shu toket mo namar kani le si kam dei tang mulai CEC, Mawïong CEC. Antara lada toket baru CEC bagi health center support ke jelah baru kulai. Lagi biang doktor ni kan, no, biang yang facilities. Nakaliang gajongi kum ka parti, nakaliang gajonga ngalara ikan ikaman, ban ngalah pensu Sorkar, lalit ban inspect ru, no, bat hak jini inspect gajongi last by kong anterin, laong ba, no ban observe ya ke CEC po Mawïong. Ba kum ban riu banai ingin observe nomor beli ingin keren ni dah pasal kasi isi po Mawïong ke dunala ki patients ki balik sendawai po si isi Mawïong actually kam function kum kasi isi na ke jinglet jong kinong sendawai ka jinglet jong hatu por banglet mengikat kum ka jingtip ka bangiyo kalong ba kum batang kum ba arapo arsanut ki beri balik sendawai kat ka si isi shisni mo shisni jadi kali ka waste kat kasi isi haji sha ka badan po mulai ka balaban ka beri ban ai ka service tu ka babun ni pai ba nong shnong jong mulai henry kam la ban le kum ta tengi la persang nya kran ni persang ban sothu ni kendu e ki beriu mo nata hatu sir ni kran ni te ka wi ni gidaw ka location mo ka jaka ka ba ki babun wat ki nong shnong po Mawïong ban sothu e pi mo ling ba ka jing kran ge joki an thai na pla alik lu pin salap i la ka jong man namar balik ke location di babun wat ki basong po Mawïong ru kemlik ban sim dawai na po kasi isi Mawïong namar kalong sha kendong shatem no nam ta joki ban lit satu kila so kloy ban wan sha po nong kwar ban wan sha po
nonglum kasuk ka late kawan habis dia ka kali te kita di gidau bat hak tu ka jinglit ke inspection last time la ong bangin se review hadian review benai ngin se review mau ngin se review tenri kata ke review nomor ka tu ka inspection bangin late last time la di shis nem tam la ya tengai kendu head officials ong ai la palak kan review benai ong lo mau ada ben review te ki ong tit sesal ni pat yo na jerong te last time lawan health minister bathamai lapan semua wiki kedua commissioner secretary bathamai mentaruh lapan semua wiki ni ladan kata ka jinglit ke jingi mangonga lade kalau akut katakan riu benai ni rokam ni syong biang ni rokam review kanang men penbahar ya